Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing yalang yalap election jit nong mikmat chiteng samoy. Syaki yung dorbar tawaan ka jela na maurang keneng constituency. Nakabanta ukertong ke NPP ba penyat sing siem. Ya kabala penlong hading pasok menhakakan ru tarik urisau arajar arpaway. Kalasaki ya kajingwan syakmat kinong yalam na kiway pat kiseng san partai. Nadu ka UDP, Congress, PDF. Kilawan banyas nok tilang dakaway kathong. Kata ban kentiu kerdan no ya UMDC ka soreng kam syaka kerdan MLA kamauring keneng constituency. Hak ni kasngi Vice President kamauring keneng Block Congress Committee ba Ilyas Kharbikhiu uloong baka jingwan jong mentaban kersyan ni uba penyat kadai namar udai ubri uba peninuksa da kakam kumbalong ya kasurok akasnong maulengat kabama uhi udai usordar kani kasnong. Nalor uni unong yalam ka Congress, kinong yalam ka UDP bakan thop ya uba pen e borlang mukhem, uba Chris Kharsati, kilap pen pauru, ba omtang maki Henry kinong kersyan ka parti ru, ki ay ka jing kersyan Bashir Hem ya uba pen yan. Led by election, the job nta, arajar, arfulai ru, ulong yui candidate, hagen bala job arfulai, ulong ru, etpar bati candidate, ki bala yalan na arajar kapra. Let's say haka to ko arajar arfulai, ila adu banyo ka post minister kata na buka, jingdua yung play ba kan ulong nta, the development na bayat na surok ay igay surok ila siyang mau nang tagidon gi jaka bala siyang rong bona ki development lawanra umuyam disi berit talaga pengkiu kedan ya inga kerman skemba ka development ka roy kapar apa jadi bat ka ombang undi nang ta kiwe ki scheme kabarang kang akasnang katao bila penyo lumba. Tapi ini semua akalai dorba sih. Nanti amsia thalai tertel manga biala mi dupai ba. Tak kenai sini macam buat kamu sino. Kalau dua mentah, ibu tak tu lagi kau. Kau ikut kau. Surok kembali nama orang siapa? Kau ikut kau. Tapi mayat kumta tertel kalau dua mentah. Kalau nak faham apa? Tapi bro, ni semua orang. Television bro, dah kacing one MDC yang coba dupan hasil kat kendai mentalala belik kita surok. Tak ada nama bangsa le, banyak ni, banyak sulit dia, bah ketu dia saya pai mak nak kerja, banyak hapan pai, jauh dari sama. Pengangit beberapa tiba itu ita bahai badu piu pai di long sini, bah kalau ban IT buat mensiasat, tak ada benda kita tahu, bersong sama nak try. Hindi na namta sunod-sunod hindi ka dito namta kampay na. O kasi lang bro, buwan kising doon na, buwan kibagan to, buwan kinigitay bro kay. Tenlay, silang bro, ganda kising doon na. Tenlay pan, cik, ya unong may kamatpat nga, katuloy siya kalong pa, nginhapan na pagpat bisya ma. Ba't kung siya ang pinagkapor ko manta, buwan kising kano, kantro, hakabay di ba't ka sokan. Dalam COVID ro, semua kumba, kanigakam cupang mata mo, kebaca kena kesulkan. Jika bro seperti itu, ya kena bro kesulkan. Dia nak kata, ini kita kena apa kesulkan, kelak entah, kelak entah. Dia nak balik kesulkan. Dalam kesulkan kongres kacuk he. Dalam kesulkan UDP kacuk. Dalam sekal mana lah. Kan hapus nanti yang kendon contoh WHO, contoh World Health Organization. Pembaru seperti kimat dia kata kecil. Dan orang bagi sendiri mak. Jadi sudah buat rakyat pelat ini. Kemudian ikan lah. Ya tang simpang kelam sudah tang belum malah nama bang singlom untuk kemarin mo kebangi yo isi dong beli kebangi lah apa lain nak kene tak kenal belum kebe belum pa pada sama belum kebe badan lagi baru mentah kini kalah ke kabuk seri bangin hak pai temat sudah sama yang hak pai temat saya baru punya agak singlom nagelah uji tangku membisi pala benes pun kikam dari lucu lalu fik ku beri Teman yang beri orang negeri Jisu kemudian beri orang belinya. Kalau nak kamu ini pale, kamu semua tahu kemudian ia bertolong kebanyakan dia nanti. Kibun kita kibun padu ready, udah ngerti ada yang kebanyakan canda, baka parti, udah ngerti ada yang kebanyakan canda, baka sarkar, baki kampung roya sekretariat.
Lada badu angin keketiuan, tak piatung, kajuman toy kalau dia badu, kada kajuman toy, ya barohan kita kisnong tikem toy jang nor kena konstituensi. Namar ba ngani tu ibi lada kita kikam diwasa, ngar ngada sarda tu kisnong lau sabtung, laas nyamtam, cuma lawan disi. Kami sekolah tu, kami sarda, lada ka file jungi ka proposal jungi, kayu sakut asket teriak, ngidon kami orang mikmat. Unang may pelatih, unang may padang kesingatan, hantu, bah kikam kontrol kinspek, balai ngong yang kata damar sang hatsan benai, pada hatsan benai, lalu bicara padu sang hatsan benai, bau le di kikam, tapi pak waktu semua tertiak, nama lalu bicara, yang beliau berteman, kasih par, aduh kata-kata itu, bau le, pantriak yang di file, kibarin baru, ndai padu lalu lupa serka. Baru beliau lagi mendewi itu tangannya aku tampil dia. Beliau itu lalu nadali. Lada ke district council, harga por bidang bak kom UCU divisian, batibat yang in charge of finance. Badu beliau tadi sistem banyo yang gini skim MDC. Iba mangi baro niyo mentah, iba kini kisnong, iba kini ki solda mentah baro, ayah dia rock cintai badu, dari nak ada awak kali skin, wanra nak tanya teli, baru dia unung alam, yang ni akmat. Asa kia kata nama baro, bila baik ke YouTube, bila baik ke kubur, niat lang siapa siapa dali, ada dia punya kedua yang ki kabinet besar, kalau aduh kata-kata. Hamdan yang MDC, wajib yang melihat niru umpusnya sekali. Dan makanin dunia itu UDP, suara kersan yang boleh penjahat nak meneruskan di pusat. Nilai lom, dia nak meneruskan kembali. Rakyat yang kembali nilai lom langsung nilai lom langsung kersan yang boleh penjahat. Rakyat yang kembali UDP rakyat, dan rakyat mereka pilihan. Rakyat lom, baru nilai lom nilai lom, banyak kersan, tapi kersan ini kan dia bawa ni kersan yang berikut. Bukan dia jaga UDP. Baru ada film sama tak kasih kersan tu bersyukur sampai berian keritan syukur sampai keritan nilam kamu tanya di bawah seperti lepas kata dari kersan bersyukur sampai ngomong baik halau kersan halau kayastan halau kelam kita halau punyat ngenyok ya di job kalau hari pada punya job ngenyok lagi hari jamit nak liang jongi sini pensiun ni balai bangin ha panjir yang padu penyan rumu mikman hadari kenti election hiteng semua datang lagi ke wei nak kimak ia ke pangakua banuan ra api wat nak liang ke UDP ila ibet jadi umba iba mitsewan hari lamai pang nak sakman omla banlen ya ke jingkisnya ia ke jing tebet jauh i unomi kman hantai hapo ying dorbar district council lese ya ga jinglong jingin jingman ke jongi pi tit khamba ma pi pa kare kat ku ga jing tit jongi ti kemen ide priu upasim pa daga bapurong ngatrai MDC kim yas ngurem la danga ong ling ba ga jingdon padu penyan da penlong bangin kamyo yi MDC skim lese kan long ka jingdunong lada mai ila poino sedela lada mai ila Allah aku MLA sengit ngila sakut suai permat imat mo RDC le polapan nama pano sikata ini syali ate hada di spa ke jongi panuan raskim na podali bangan donya ke kerman ke baskem balada ne orang pa upo expo assembly wan kam wan ra cucu kaskim banyak apa wan ra apa district council Onda voice assembly ni sekeladi ke madan ke bakam banyo panya lekai banyo panya praktis banyo panuan rak kambun ke skim napo Delhi ngai kas pengo ngaba ka berpuram ko libe tungi ngai syukuran report election dan mo ni nga pe ko na po na mo na te asoma pe mo lahi akan ni syukuran kulmar nga lain o sambat ilok apa pe to nama ada keluar seperti terlalu di pastor di padang punya tuan ini ngo ilok dengan apa pulang nama pak ilok hei nganye imungannya sampai dari apa
Hari open pulari kau pai bang tam jumpa. Nama baka penyak hati ronton caklau penyak kontrol lupa pemelakuan. Lada orang penolong pin saya selesai. Hari ka eng ka pangadon batong hagan ni kami. Wala eng ka paplo yang ngapan lang hanay na mga iipai. Nga kuha ya pay papin om siya yang lambakla. Manisong trupa ini pinit singay in sabun ibangwan pan pensung paklay. Pan translate bakla yang sajisiin nga kajimot ng politik. Nama kata. Pai pa no susunong pa i hangin po din paso. Nga singaw ban ong yapay. Nga singaw ban ong yapay. Panak inay isanpo talay kisniyam at ang sanpo di balalik no siya din manobabat ya kasurta jela. Kajimpat jongki kalau dari satang tikular tok sudah. Nga tadi yang punya tok penyidik kiri hidup isuk juga keluar pada cerong dengan lain. Buat lekson selalu hewan tok ini kiri dipikirkan di batang tok pemenang. Pada cerong utip apa? Pada sama sekali penyakit. Ondang majok, kumbang julong, unang yailo. Bakumunong mikmat ke kamram jongi kalong. Bangindon hai ke ying dorbar bantawi ki ai ki kendon bapero per ya ke benlong ke cing mentoy nam do pai pat. Kata di ke kamram jongi ke baningkong kumno mikmat. Ngakan mau habang ya keren syapang ke kam thawai. Habang idan hangpo district council mentala news nyam tam. Ngada semua puram ya ki pai pat bagi ai ngi kelat bangindon hangpo district council banpet ya kaya kasyan cung pai pak haki bepun haki bentang. Ngasyu tu baka district council lakha haus nyam kat kendai spak sangkuar. But haus ni nyam kat kendai spak sangkuar lami ke district council bala pengkai ke district council lingba kata ka 6 schedule hapo cung kata ka artikel aspa saupusau kabadi ke riti sensyar cung keri India. Dan kacingnya saat jong Reverend JJM Nichols Roy Gopinath Bordaloy berkiwi-kiwi kinong ilang bandan no ya kani ke district council ya ke banlong ka we na ka state ka banyada ya ke hok jong ajong pay kum kiret pat habang ikren syapang na cingret pat kacai penro gajungi khasai ngidon tang kumba khat saulat dingi ken mentang dingi ken ni kicai penro kiwe pat apori India kibam dei ki khasai kidon kumba shispa life kulurut Shispa laipu kelurmut lada mon yang iben wiang no lada ben biak no dan na pot celang frame up daga sngai daga tayo daga bene tang daga sekan lala Henry semua puram bikin kinong ilam kibla penrung ya kani ka 6 schedule neka daga district council hapo kariti sensyar jong keri India ya kibla penkup por yangi kum kaca penuh khasai bangin long kerpang halak kacong kariti ke destur ke bangingidan Nilong kerpang hakariti dustur sensyar kadar ngidon ke sensyar sim sensyar hima ki sensyar ilaka sensyar sinong sensyar rai ngidon ki sim ngidon soda ngidon kirang bakshno kanai baro kahap apo kacimpet jong district council ngidon ye kanai kalongpur long cak cungi khasai kabangi ai cak cek keme kanai ro baro pet lingba ke district council bak ka bakham kongsan hakabedip ke khendo ke syep Dangshen ngilala ban prem ni kawe ka bill kabangyong ka Khasi Hills Autonomous District Land Bill 2021. But kanay ka bill kabangin pas na kayeng Darbar District Council ya kaban penko bori kipay ba bakin kamlong try shushu ya ka kendo masyip kabadan hangnay po may kalian. Kanay kabadan kam hado kata-kata ku kipay ba. But kirmen ngin sala penpas laship ne hauni bne naiwe November ya kabangin khot ya ka Darbar telang kabangin yok mentah hauni bne benwat but ngi ai khuble kerpang ya kinigi nong ilam kum ki MDC ki badan hakaling sensyar ke isi ki bala wanra ikani ka bill but kani ka bill kan long becing mentoy ka bakra na tau pai pa kecing mentoy ka long bala dala pen long anya kani ka bill kalau bagi pak itu kita kuat penregister kita cakap kicungki kita dan kami show penregister for DC office house of registrar kita dan kami show pensoi gitu ki stamp duty fees kita he dah kilap
Henry pihak desa Banwan Shades Council ban penbiangi kikot kislabat ban yo ai kacing itu bakatu kecaka galong bapaka kacing long trai kitong tei ke bapaka tanda kacing so ke bakindit ban om tang kata kacing long trai cumi ya ke kendo ke siap bandal ada ban pasi ni ke bil kalong ba om tang ikani ke sla ke bana cerong sla kendo riwat siapo ke bangingin long trai kemudian kimau ke siap kacing don cing emparo ke kendo ni long trai ni Katu kat ni terli ki development ki baton kam bha kum ki bai ba nong shnong. Ka bani kong di ko umba undi. Ngangai hani di pasok ki don kam ko umba undi. De dong de bai ba. Ki don kam. Bat nabar bangi ngi don ha ka sarkar menta. Labu e ka proposal kubu MDC. Ban mang skim kerpang nam ta kani ka thain di pasok. Bat kermen ba ngin syachit ko mamali ban la ban pen urlong ini ka kam. Teng-teng lada pai ba encit unong pan skim ubabun hapok mai ghalia dan kumbasan hacar terlei kisnong ki skim la ban bi tang sispa aspa terlei hakas sisnyam hapo miakni habadan pat unong mikmat ubadan kecing ede kebacan baka sarkar ubadan hasnba baru chief minister barki minister ngatrai dalam ong baro sispa na sispa penjoro rekat tu kat nei tengin yo habang ibu yang kini kimat cing dan kam jumpai ba hakmat kum ka umam undi kalente singkin mentusuk ikale kawan nam ta ki school nam ta ka kot ka khya kum kani ka PhD bentendet tembiang ikilat cing sumal ki dawai da shin ki nurse ki doktor kini baro ki balong ki ba kikam na si kimat ki ba kongsan bhanam to pai ba tengin ya bu syakin king badon kam hakmat ngamla banwan handai ban kular bangin le sispa ni sispa baro cingdon kam tumpai ba ngamnut ban kular ya kata Henry ni terwa hang nei ba kini di kimat kini ki cingdon kam ba kongsan tumpai ba bangindon ka cinget trelang bat ke borsno ngindon ka cinget trelang ba kini ki rorong ba berkilong keme ki samla ki sports club ki self help group ki badon kenang banginla ban penwandur ben saindur pat ya ke imlang salang ka bebit ka bebiang hang nei posnong di posok ngadu thi du diam pen perkhat ba sisian kasne la ki pai ba ki aila ni angnut bangi terang ba kating pasok kan long kawe na ka role model village hapo kani constituency tu kamu ia ka role model village kamu kasnong ka bakam kerpang nakiwe pak kisnong ha kani ka dong ka thai ha bangi phai se baro khat kiling ting don kam chung pai ba Kadang pasok berkini katan silum mungkin, kadang kemaka sarkar kalau muncul banbu ia kata ke New Shillong Township, lain kata ke Sorba Shillong ke Batamai, but PA mentah kacing one jongki office ki berper, but ki office central government ki office jongki state government ki bawan ban siang haneh pok ke negadong katan jongi, jadi ke basusi bangi kung kipai ba no sesnong kinongkit kam shnong kilong tang kung kinong bikai kini ke office babun na kisamla kiblabiang labit na kini ke dong kathan chungi kibladan kam bandrung hakini ke office Henry Kim yo la denam dena lada piyo yo no mikmat ubatlot ndan basngap if even recommend yeki kena shnong nang ne bentre casual na bentre on contractual basis jika nono kakam kabaki kilah bentre. Rela kiyo no mikmat ubah klaim kabor, ubah klaim kulom jong no mikmat. Ngasai ki kini ki office sang nei po kadong kata jungi hapan sam. Ngasungki hadu kata-kata ya kecingwan jong kini ki office nei myo pat ya kalat bendrung ki kena jungi. Ngawom de ban kini lo ya borok kita kikam. Henry di bendan ka baha gerbang nanti ki samlas nong Jokan ikat dong transiling ungken. Denam de soba. Nang ba kacing don jong ini ki office. Kanam long kacing do mentoy yekisnong kita. Henry kanam long kacing mentoy nakamta jong ilang baro. Habay de bat kakam jong kinong riap. Kibun ba kinong riap kiwan ban ut changi. Kyong badu pait se ngi ngim yo shu ban thiet tawai sbo kumachu long ban shwa. Ngin riap de keng. Kyong ani kani ka sokar takala le ben. Henry ngashkwa ban pentip kum nei. Bahaka por basensyal ke parti kongres
long Chief Minister Dr. Mukul rasanya kawe kakot ben pensisya sa kasarkar India baka celakan long ka organic state namar tong kanay ka kam ka balale ka sarkar ka balatiap tang namar banyo ay kata kapisa ka ba spa kulur ka banyo na ka central government nama baki declare na ki pensisya baka long organic state do nong mentaw pai ba ribabun pai ba nong rep tungimtip kimut di balik kani ka sarkar mereka ni ketika agreement ke Beladon lakat tu kat ni seniap mensyuang sama pai ke kamti mau di ship kibabun baterai jok kat tentang kemiok treasure nama memdan supply mau memdan supply ship kami kena main dan mineral concession rule arca kandro shna mano shna ka siap kongres namar bakani ka an nyimong ka bembiang don kam dia ka an kumnong tau an nyong don kam dia ka an henringin pe kumno balak bentre kami upai bacungi nenta da kacuk ka ain bentre kami company bahe bawan ra de kipor benti mau ti ship hendai da kata kacuk ka ain bentre kami yang isane ubati tang da u mo khau na tang do shni barit na tang do ternyam barit kamla benno dan kam ben penbaik kata nama takadang so benong benterwa benya trelang berkeborsnong klem da pek ya kanono kacing wait kecing ya ber kecing bombiang hakipor ke beladiap hendai tong ini perhat nang ni syakmat bangin trebah kum kesnong hibor kowe pani kecing kershan sia paro hangne krem da shimshu yano hangne ngilalong kowe mentah bat kathong de kathong jong kecing jong to yami renti akalai potarik gini mi renti akalai potarik nothing step one them up nading setiap mi naduk kirang ba kilong kemai kisamlah wat nem pensap ya kabut ke jongpe nama don ki baong leian li tiap but nama bakade by election leia benya don mentah ba politik ku baong we ni kirang ba menya henry ken mau ngimla like na ka politics ketika politics ka barai kini paro ya ka komisionong kampau de ka politics ka barai ngidon ni ka district council kata di ka politics ngidon hakariti sensyap yang kari India ngimla like ni kata nama tak ada masuk benrai ke kecingyo isurok benrai kecingyo cek PHC benrai kecingyo cek school ki babet ki babiang namta kinong rep baro delut ke politics tengi bakabak hadu kalau baka MLA scheme kebenaran alkulur sanpulak shisnyam kenika MLA scheme ke delut baro jong paipa ketika hok kanong gentai jong paipa itu kebenaran kam ye kicing don kam ki ba fair ngam ong ban island baro shishnong hendai ki ba kham don kam nyinla ban putre kam da kanika MLA scheme